Hey guys, welcome back to Vipomos channel. Sama lola test dile kamsa. Okay guys, ani ta thari raya ngalegan malindra ani ngala box ni jumo jingjor sha ani tadi first of all di khari company re lana ra ani as you can see over here the plum beauty brand re ani Indian brand rang re raya ani plum gingala di box penny ju box nang do chala ngu yore ni nga jo reme tawra ani ta changma lol thangbu ni la ya chala dimma ding ni la ra ni nga thangbu khalangi thosla na ra ta thanda winter season raya ani ta December re ani ta nga ju thangmo na tongba changma ani dry cha nga da namgi ni tongba this dry do ye da thangbu ni la thanga chala ta ni ju mo indi thanda chala box chemu da odi ma ding ni la thangbu khalangi thosla na ta thanda nge ji video khorangi caption dikhar lana ani top 3 picks to care for combination and dry skin during winter season tange ji main topic didire ra thangbunya la khala devotion sanara ta winter season re ra gunga le dyu ni ngajo tongba dry cha manam gyuni tongba dry yura ani dry le ne ta end dry mari ne ta tongba dry cha di tongba nyem khalor khumgyo ro da ani cheda odi ge ani skin ta tongba changma nyame da endo pe khejum buri ra di da ha go ra changma and dry indi tongba la shakchi chhe da ne chuna ani khalor su kyo yori tongba ta yapu dira je di ta ngarangi ta khoranzo ngala ani dus chini winter ngara winter chedu dongba chhe goela di khoranzo dus recommend chigyo ra the plum gaji brand di da khiranzo changma ha gori plum brand di rangi brand re raya ani di brand di thanda khiranzo plum ni the plum gaji beauty brand ne khisi chala yungi chona ra ani khoranzo la holy sale lan thanda sale jigle or thanda khiran thanda nge kinzo chala tingi ra oni zo gangja khiranzo sale kal rai re ra ani modi holy sale la di plum khorang company ji ani biggest sale modi khadur lana che chopke ni nishu chachik December gi tari chopke ra chopke ni nisachik badu ani khala holy sale dire ani khoranzo chala plum gaji brand ni chala khari nyune jigoria ani skin gaji ta skin types khari ne dongba dry ne re dongba oily ne re khari ne che do khiranzo plum gaji brand ne khiranzo la chala di rai re lai khara sale kala rai re ya modi tari chopke ni tari ni sa je modi chema maje madu ra ani kisi khiranzo ra plum ko ta naika da ni new show da ye ne kisi khiranzo plum khorangi website na do na ani chala khani ne kinzo la 40% discount yore ra 40% off khiranzo 40% discount rate ni description khal link jigyo mara on the description na tang description box na ye khiranzo nga video ta sera video ta sa ni video jigu madara video ta di khati ne wala ni yigi do thiriya on di yigi thisa sure on de la tana ra khiranzo chala nyesa khande simba neme yorta nemna lamsan chala ditam chi ruriya denje de khiranzo on do nemne tana ani chala nyoe yores la ra kinzo la ta chi khala wasam san khisi khiranzo plum khora ni chala nga ro jina da ta khiranzo nge video ta du sin chala ta khiranzo ta nga ne mangane deba da ji khiranzo plum gaji company ne kumu gegya gubju gugu I kangla chala nyuna ra ani plum gaji khiranzo la chala ni jemuni rai re onde khada na shower gel da body mist la jure onde plum khorangi brand ne offer do re ta free tea re ya kisi khiranzo kumu gegya gubju gugu ra gegya gubju gugu I kangla nyuna kunzo free tea do okay ani yo yakbodu khiranzo color da khiranzo khashiyan thangbon plum pheju tangin chu khiranzo di offer di land try chiraya pheju matangin chu khiranzo try china digore okay ta khiranzo gi ni khari kuri me ngazo box na la ready tawra okay ani dus khapera ani oh my god kalela dus ani ta dina chala mangbu duraya ani khoranzo di product khashe dishi do ni jumo ande andi wala sticker ni jumo ande do endo ya sticker gare do dus shi ngadel ka shora tisna
당미에 가지러 Earth. Oh, I'm Earth ambassador. Okay, now I understood. I think this is the di mrush khalana di plum kaji company di changma 100% vegan chala ro kyang re doya ani khunju gi ta animal testing da ende ro chi mi gi I think that's why khunju di sticker this were sangutya ani nga jota dina chala khadulanna thangbu dila oh dini jungsto dila kharslana illuminance cleansing balm risha. Oh, pretty lady, luminance jasa supple cleansing balm. The cleansing balm re, ani de ni jom pe do ira. Ni kena jom tionggo. Ma chimban no ma go ya. Doche. Okay, so takin sangwal tinggu da do. Doche. De orange risya. Ranzo da di khari chedo peju tanga yoba nge lauya da kiran juta di nyura ya follow khari chem ta kiran judi na du ya dina changma thi step 1 2 3 lan step changma do ti da simde wor go min du kiran ju ya di ye chidang texture di ende ro reste di ya khare manju di yangla do yor ya yangla do re anda di gal makeup do yo na daraya makeup do na makeup inde suberta makeup subgira the direction of use kharshalanara massage the balm over dry skin using fingertips ani to melt out dirt and grime rinse well preferably with warm water ta keran so khare chu thenjam gi tongba chune digore yamena ani chu namgi ta end chune digorda ani after that the dishisana ani toner the moisturizer kharan jo namgi khari yo onde cheriya ya di chik khaya budu lagwa di thanda the cleansing balm la chik khalashna it can be used instead of soap to remove dust and grime from skin or can also be used as a part of double cleansing as a makeup remover so the color the double cleanse ke chi du ya tindi de ta lega ni nyam du chi du ta di undi na to sra di chi ya pocha sa and di ni wa de khari kurshala na ra kun su ngala glow get khare chamomile and white tea glow getter face oh khasta be good face mask rishta dia the face mask the suchune disha normal dry ani combination skin to khoran jo di khaya bolna khoran jo tongba shamdo la pa raya ani dt du ta khala wore product recommend ro chi da odi na pe to raya ye nanglo khanje ba ni khoran jo chik tyong ra ni open chin tyong ra oh de chima pe ngar ma du dia di face mask di dunda chik la thema chik ma du chhe ma di kaw pening jmu dia oh tanga da haya de Derisha. The face mask thing is those shiny texture kanjo being it tongura. The face mask in derish. Oh, the kunjo kakursha. Oh, the grape seed sea baktan bhaji. Oh, the nalaya kunjo the dish be duya. Ama, the need to must do the. Okay. Tipin na dos nga din na dos. Ni jumus kursiya. Di ni matakpa kirang gonda manyangela ra, gonda manyangela ni kirang chik thematic chik chura. Mangbu mali raya do sira. Because lesa and chine it hoda. Na this task the practice with the law. And chi Only oily don't oily cherish. Okay, the dichura and yana digoria. The dichu. Don't dry not the dia whooped dichura. Oh, money cora chigura shine do lejo. Oh my god. Don't dry not the delish and the jimbala and dish much in dish. Oh my god. Only shine color da. Tongbo oily chasta. Oily means that the mangu chum the this cheer. Only that this summer will be there. Chick color da. Kagu chume ya tongba chimba.
아니 동거 추인 시도에 리추 아니 원에 옷하고도 통스타 계란조 한데 동행 담스다 디 티마에 옷두라 티마인데다 싱아르마 민두라야 kunzu ingala to gomuni donski chala ro kurshia to koranzo brand tuen chidoya ani ta de dire thandangi keranzo lasa kangla khizi keranzo gomo kegya gubju gogu gi plum korang company ni chala nyuna keranzo la di free tea re ra di keranzo offer di avail chela ani keranzo gomo gegya gubju gogu chala nyore ta di khar la wa di shower gel re dina chala edition keranzo la free edition tea ya ni tea re 아니 디 칼라 디 샤워 젤 라 수부트에 젤야 수부트에 샤워 젤도 하고 라창 디 body mist resha ta majongela ani plum beauty brand khorangla ani thank you line khailana tuji che line ra ya khailana koran jogi ngal chala pe bang butangsta chi nge som shi nga chalanga tangsta ani ta khiran jo thanda dingi sale dryer richikla sa sale ga ji link changma nge gi description box nangla yore ani description box nangla ngo ni khiran jo tara ani khiran jo ha kui re sale khadita khari khari la sale yo me ro yo mara on changma ha gui re ani digara yi changmo lo la ani video ta wacham gi tuji chenang ani bye guys nga ju jema thogo